kwa TikTok ati ndakwirite thame studio ndakora thame studio kuhuragira nyimbo nie ndikihuraga nyimbo uri wa ngora nie ngihura nyimbo ati ndakora thame studio cia Goshen ndakora thame uthio kainire ku kaini hingurite studio ati ni wa ngora ngihura nyimbo unikome na umachue sisi hatukwenda kutafuta bwana yako ni yeye alituita tukiona majina hapa na Mwangi ati huyo ni mtoto wangu mimi sina watoto hawana akili kama yeye mnakuja kuniambia nini tu ati damuria thame studio ya Goshen takora thame na kire murume gwe mwakomaga nake kaito ndi kaitiriza wesire gende mundu mukegu muno nake na wakire ku na muturite nake mwenduguri ndai kurabehere kwa murume gwe huragiro nyimbo kuna ndungikihurwo kundu kungi tindakwirite thame ndakura thame kuna nginya nie mwenye ndainagira kuu si mimi mwenye nilikuwa naibia huko wazo kahe nani ati ndatumiro pesa ciaku neni ndagwikire story kana customer na muhia pesa wahendi namba yako kana namba yaku mimi namba yangu alipeana ama alipeana namba yake watu wanapenda hapa kukuja kuwekelea mtu araiga to monywerire saa wiki ngima newe saa yore ko wake to nywete